Gayam na imbag ka naragsak ng oras tayo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Martin sa napudno na gantintay idramang ipatangatang itanga makablaawa mampay. Davil Matarnate Viloria Sao, ditatanglagan kalanasan apayaw. Ken ni Vilma Saban. Kastimanti ko na ni Kabsat Martin. Dear manang biyanang, idi ka bubingak napili akitag balina nobya. No saan na napintas ti babae, saan ko apagan ano. Adun tinagbalina chatmate ko, nga mawan magustuak kadakwada tunggal makitak iti personal. Rogyak man ti agsalaysay. Like, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron ti agbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang dinakmet mangmangag. Nagapan niyo, uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kag amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag ket adon ti nagpurusan da itinateng ijay. Madlaw abinuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tayo mulayo, uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at nanumiyaw barawk. Mawawak una yan. O sige, uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo ginatang ta, uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Ada ija jura baks kao. Jakmat kabisado ti kunitek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmat ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaon. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayo sa iti balasang. Iso nga ro, nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English ndak. Jakmat amo ti isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, uncle. Agpili kalangan kadakwada. Awan samot ti mayat. Addan tulata ka di. Ay, wain. Adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, uncle. No kayat yo. Sumurot kayo kanya. Anya nga'y taramida kijay. Kastoy na, uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Malawan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutan. Ikidumakon Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tultulungak laeng. Takayat nakanumot ni makasawa. Narigat mo't ngagpaiso, naglaklakaylatan ngagmaymay sa. Sayang nagtinalawa abangkag na, naawan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang. Tadyak mo't baybay an uncle. Bartay ka anakan, agdakaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo saan atila ipapaaramid mo? Nanang. Kayat ko ang makaaliwak say mo't basay. Saan lang ay jibangkag ti ayuyang na. Pagpasyaran tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo ba ya Ano nakapulis ka, Martay? Apay mo takasta tilang, Amberto. Right. Apay kada ipag. Kas kamula na ipatakdra bang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka.
Nasubra agsabat nga agpaiso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay tapulbos mo. Samo pa'y laim patakder dahi tabuok mo. Ay na, naggrabe mo dahi tabang banglumon. Aglalaok tangot mon, Berto. Bangbang lukas ka na pumada. Ada nga min saraken may ijay sentro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti purma ni Uncle. Ay, uy nga raw. Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakadulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo ti profile picture na. Lad, kita man taladawan na di ta cellphone mo. At di man oh. Nay, uwan nga agpaisaw. Nagadayo mo tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kas na namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saanan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati ito tiya. Oray nak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Berto, ang damo lang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagay o anagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam giladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom ka dagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat na pa'y. Ni Leticia, madlaw nga agkurso na daday kan ka, Martin. Diyak kaya kibalo na lang. Na, ni may lang arog. Diyak kaya da dyan. Nagtayag kan nagbakad. Ang mga ibaltog nak to da dyan no makarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili kan ay iti armam kadakwada. Ay, kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kaya't yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no ginusto kayo Kaya't kung amin ti makasigurado, Uncle. Iso akasapulak ti backup. Manjakaw. Manyaman ginangagkaon. Apay, di ka pa'y lang nadidigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa balitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungaron niya, Uncle. No jak kayat, saluan niya, Uncle. Oh, saan ka di, Uncle? Sa mapantanya. Kuyugan nakmanan. Salahuanan. Nga mauli na ito yun Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa tay kasinarak mau. Sapsapulik nga ro, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay tinakapuraw. Ha? Dahil sangot, Uncle. Makita yung kalitay babae anak katakder ija abanda. Ang di namat kaingingas tay aday ti profile na. Na-scam tan samot mananangkal. Uwan nga agpaisaw. Nagandayaw tilangan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas tiladawan na dita cellphone mo. Iso nga tadadya, Uncle? Uwan samag. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna ako nga gawin, Uncle. Sumaron ro kayo taon.
Ay, Martin, oray na ka! Martin! Nay, dapat gayam kadua din nakapuraw itay. Kat puraw ti bado da adwa. Ay, asino nga'y kadagita ti saraken kumajay ka anakak. Asit gakman ida tagdamaga. Excuse me, asino ka di kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti ababae. Kwa adeng. Ibagak tiyag paiso Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay umuwan tata. Ngampi manaw mat kan. Nakitak itayon. Ngampi manaw mat. Ibagak tiyag paiso Ngamsapay ko mata saan na masaksakitan to'y kadwa maadeng. Ngamen, nakita na to'y kadwa. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadwa, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na tanailisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayaw. Siyak ti mababain gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbain, tata. Day dya ka anakan nyo ti awan babain na. Ay, pasensya kayaw mga adeng. Tata, mangantayo pa'y Nung okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din, tata. Da kami ti mangilibre kada kayo. Langarod da kayo ti makaamaw mga adeng. Mayat sakit di tayo pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo uncle. Kwa. Ayos lang, mate. Naimbagkit di at nasingpat. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta. Pasado kada kayo da dya klase ti babae. Ay, katuan latan Iso na lang. Sana kasigurado no kaya't nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kami la iti friends. Inad mo kuman ay ti FB. Tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayo ni ti dadya, uncle. Wen ano addapan na kaikarikan ko no ngay kidawan nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos uncle. Jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgara dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan uncle. Ipabusoy kon kara kayo. Marang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay ka anakan. Nay, itugtugot nun samat akanayo na ni Jibang kaglay ta cellphone nyo, uncle. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo Ay, wain ka anakan. Kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanan. Kaduan kayo no kaya tiyaw. Ay, saanan ka anakan? Jak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wain, tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak melody. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Ay, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagaan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot matan amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasar, Melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan?
Di ka nga taagbabawi. Adda nga mintay pagsasao. Ababalwanak ka no, tada siding dito'y pagayusan tilwak. Saan ka kadi amabuting amatay no bilang laang? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Madamag ko man laay. Anya ka day tinagusto ang kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam ka. Ay, kinapod nuna. Nauma akon iti kataubak a karelasyon. Ngamin, awan oray may saan ang seryoso kanya. Iso akayat kumat apadasan ti agdan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingput ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikano siding dito'y pagayusan tilwak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapunoy ti siding tarupam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay na ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kan tumula ang day tanubiam, taub-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni Timabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo na ako saan. Jakon makauray ka anakan. Narigatahin. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga alatan nyo na, Uncle. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugandak daw, ta dumanon tayon. Uncle, adda tayo nito baray tinobiyam. Di mat iso dahi jay tayo chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinubiyak, Martin? Ha? Asino nga raw? Ni, adda kayo matgaya mo, Roberto Mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanuwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kung dananang iti silad na. Uncle, iso dahi jay tinobyayo? Well, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kaslasaan mo't ngay so tayo nakita tayo iday. Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanya kasabali di nakita tayo iday. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody di. Di nakamutlapagan tinubyak. Ta naupayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko ken kuana. Imbagak ti rason no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Iso asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na diya Melody na nang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo. Sa ita, kasta ti ibaga. Tiamok agad diya saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin na matgayam na diya. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Ha? Naimbag nga, orasyon. Nana, Ay, ko kastamot balasang ko. Ay nadamot gaya mo nobya manak ko. Oo, nanang. danuman, Martin, makain-inumak. Ni, yalaam iti danom tinobya Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto, nanang. Nagustuak tanapintas. Natayag pa eh. Inaram ko aragos, kat sinong batang nakmat aragos? Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat ka di sexy. Ori tabagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto.
taob di asawa na itinobyak nanang. Ag ina nata pa Martin, nabanog ako nga magmag na. Saan ta pala anak ada yun? Nabanog ka adagosan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Je. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer. Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Ahan kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga agawid niya. Anya? Anggal. Dandanin samot kan aganak di asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay, lakay da taon. Maring lain no kabalakpay ti pumutot iti lima. Akait si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awan lagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamatin ng tayangas na. Anya, Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nagastos men, ta pinagpadoktor na. Nay, ino tanay boss. ha? Apay ngay, Nakadumat ti sakit na. Anemic pa isa kanayo na maulaw. isumot laan ako tong Angkal, ala gasto sa pagasam. Oray, tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. jak am ti sawag angkal. Ada ka pa ilaang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati irurwar ni Sonya ija ospital. Nairwarmin na nang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan di balay da itay. Insubli ko ni Sonya karagiti dadakkel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maramidan da, tasan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat ti bil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam nagadon tinabusbus ka. wan angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobong, no, managsaksakit mat. Awan mo't lat serbina nanang. Ha, Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dayta lamang iggamiti nebulizer ti araramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gapo ta napintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimat a genobiam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan nyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin roar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan tagdarasudos nanang. Aklo na ka nagdarasudo sa kanagaram iti napintas, takayat ko apakitaan ti ulitag ko ang nakaasawa iti napintas. Ngam kas jay matan tinapasama. Manipo di din awanan limpyo ang nasaraka. Tano da manobyak sinaandak mat, adya kamunan niya ti makagapo. Isodyak matan nagaram. Aging gaitaan nalakayan akon abaro. Alakastan, tigayem mo, Martin. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo Manang Biyana Musical Scoring Eli Palacio. Ipapahay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan. God bless kada tayo amin. Hello, good day kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon ti basa kani drama itakat manipod. Kani pagayam tayo pilar sa napudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan ti pay ni Flory Castañeda, Arlene Palentino, Dita Quaid, kan Sunshine Gomez, Dita Quirino. Kasi man ti kunani pagayam pilar. Dear Manang Biyanang, puli may tinapupudaw, natataar kan napipintas. Iso atin mawid dagiti anak may kada kami.
Idi barupay ti inaudi nga anak may binantaya ka na imbag, dagiti nagbalin anobya na. Tano mabalin, jak kayat amalaukan iti saan na napintas ti pulimi. Rugyak man ti agsalaysay. Nanang, tanda ka dwa kasi Mang Boy. Ni Gina. Gina, ninanang ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana. Asino nga ito yung kaduam, anak ko? Nobyak nanang. Ha? Ay, pakawanag. Nanang, nandiyan kay ka di. Ay, jak amo ti sawat. Maulawak iti kasangan aramidon, Brent. Ha? Ay, salaki! Ha? Di kay man pasarsalit dito. Ay, nini. Hey! Nala, sumbertan Gina. Yam amu ka kanitatang ko. Di naksamat kayat ni nanang mo aparakan ka, Brent. Kaya't na ka. Style na lang da jay. Manot tawan mo mater nga ay Gina, balasang ka. 25 kon, tata. Agkatawanan kayo matgayam ka ni Brent. Tatang ko naman, kasawa kayong tumadlang iti anak may. Ay, Nabayag kayo kaday nga gayan ayat iti anak may. wen, tata. Nabayagan akayat na kay pasyar dito eh. Nga mabainak. Iso nga, itala nga manugutak. Pagbainam kumangay kat saan kami abak ng balasang ka. Iruam mo ti bagim dito balay. Ta bumalay kan tumatan dito. Anya mo dagiti akaldiraw? Nagngingisit? Awang pay limpyo kada kayo akaldiraw? Nagngingisit kayo? Kasla kang isit ti gugot, di am-amo. Sige, tatang. Tay naktulungan ni nanang aglinis iti kusina. Ay, sana. Bay-bay, amon siya ilayaw. Di na butla kaya ti agpatulong na jay. Iso abaya amaon. Di mo man pakpakitaan itinasaya at DJ Agina, sika, atong. Nay, nagalaskat ti kastang ibagbaga amaon. Taapay mo't ngay. Kagurgurak DJ babaay. Puli tayo tinapudaw. Ngam nalitom ginapilit anak mo. Saan nga agpampanurot DJ Brent? Di ka man agoy-uyaw pa kahit saan nasaya ti kasta. Anya nga raw ti maramidam no iso ti kayat ti anak ta. Ay, basta, manjak DJ babaay para kini Brent. Di ko maibagay iti kinagwapo na ati pilyin na. Anya mo DJ ngay. No kuyog da, kasla katulong na. Oo na yan, ti kasta pa nagsasaom. Agbasbasor kay ti kasta nga aramidam pilar. Tanangem ti pa nagsasaom. Taamangan no lamutam to dagita nga ibagbagam. Pagawid mo DJ babaay Brent. Uray anyat aramidam, jak kayat aparaking ka. Nasingpait kan nagagad ni Gina nanang. Ay, ajatak tinobyak. Apay, anyat impakpakan naking kaaya, tapag tatak ko ng launay, Nasingpait ni Gina. nasingpat itaa, tadamdamo yung pailaang. Ngaminton agbayag, sigurado arumwal mo lang tipod no aburik na. Saan ang mapagtalkan tirupa na? Adayo tirik na kinkwa na, nangisit nga main. Tayo kumapat iba sariti lang nga ti ugali na nanang. Atap yun lang dayta. Basta, jak kayat nukunak, manjak, Brent. Anya, matan dyan sangpat dyan anak mo anobya nakabagis. Dilakat nakapili matan iti nasaysaya at ngamday jay. Kasla nga rod maibusan iti babae, magibabain di ka anakam. Kakaiso nagawan puli tayo analitam. Kas jay mati pinili na. Nga rod nalitlitong paingam di likod ti kaldero may. Hay, problema nga rod no kasano ang pagsinaak ida ka bagays. Diretsa jay babain kabagis. Ibaga maadi mo kayat apara iti anak mo. Kat nibayaw atong ngay. Kaya't nakadiday jay ababaeng agbalin amanugang. Hay, masuruna nga raw, tanagsaya at kit din ti panakilangin nakin kuana. Kunak nga rod adi na kumakasasao, tapno makarik na day di ababaay. Nagwapo ni Brent akaanakak. Jay kumamat presentable ti pilyan na. Jay may bagay kan kuana. Bagbaga am tuman di ka anakam kabagis. Tano siya, di nakdengdenggen. Takasanaw, panuynuyan mo di amana. Hay, masuruna. At natay kaanakan nila kay ko abalasang. Napintas, napudaw ken natayag a babae. Asino akaanakan na?
Jay ngay anak di pagsusi ma ije kabagi bang nga ili. Kanayon nga umay agpasyar ije balay day jay. Aya, alaman nga raw. Ipaaram tanto kini Brain kabagis. Lakay, umay kayaw, tamangan tayaw. Nay, nakagao ka mo't gaya may. Magantay nga ruday tanay. Adapay papanak. Aday ta ti plato, atong. Nay, kurang magtin-display a plataw. Upat tayo ngam taltalumat tinakaparada a plataw. Kitalo tayo maa talaga. Dagiti napupudaw laang timangan. Ay, oo na yan. Di kasta pa nagsasaom, Pilar. Di ka man nagkasta-kasta. Masakitan mo't aja manugang ka no mangit na ka. Manugang mo asasawam mo. Isakit mo dahi a babae. Sige, isakit mo nga raw. Yalaam iti plato na. Kat igawam pa iti kanan na. Subuam pa ano kaya mo. Ha? Awang ganas ko na mangan. Da kayo langan ti mangan. Nay, papanamon ka ay. Awan bibiyang mo. Ay, anyan na diyang asawak. Sumro manayon tinagalas nga ugali na. Bakitan asubag. Gina, urikas dyan timang mangag mo kaninanang. Di ka kumamaw upay, Wan. Pasensya ka na. Sana balay. Takanayon ko matabagbagaan ni nanang. Ken ure anyat mapaspasamak. Ilapan ko ti ayan ayat ta. Mamabain akong dito'y balayo, Brent. Kaya't kunti agawin. Anya, sana. Di nakpanawan. Ang no kayat mo, agawit tan iti palayaw. Ijay ti pagnagdanta. Kat apaman ang makaurnungak, agkasartan. Brent, Ne, rabi igaya man. Yala, motorog tan, tani. Narigat kagpuy-puyat. Dirit sa anda ka, Gina, ah? Kadimi kaya tiyak palpalikaw pa'y. ha? Wen, Gina balasang ko. May mayat matlaan no agbalin kami aprang ka ken ni kabagis ko ken ka. Kinapudno na, saan ka akursunada para iti anak ko, Gina? Kan uray ni kabagis ko. Di nakakayat para iti kaanakan na. Wen, Gina. Ken saan laada kami? Amin kami ngagkakabagyan. Saan da ka akayat para ken ni Brent? Iso ano mabalin? Sinaam ko man balasang ko. Wan, Gina, agpakpakaasya. Saan tayo malaan na ragsak? No agkatuluyang kayo. Kasaan ka welcome iti family may? Nanang? Sapay kumata maawatan da kami, balasang ko. Sana bali. Ta saan laan ni Brent ti lalaki, Gina? Adupay dita. Gwapo launa, di ka anakan mi amay diligkan ka. Iso ajay kumamot may bagay kan ka, ti pakiayan ayatam. Wen? O anya, masinaam ka diti anak ko, Gina? Tulungan kang aging paki, no kaya mo. Kan itulod ka pa yung aging ga iji terminal tibas. Kaagawid ka ni iji lugar yaw. Agawid ak pala ang ije lugar mi, Brent. Sa anak awil kami ti pamilyam. Iso anarigat mat no ipilit ko ti bagik. Mabainak, Brent. Anya ka kadi. Saan ta ko maapaapektar iti bagbaga iti kakabagyak? Basta, agawid ak pala ang Brent. Kat no sumurot ka, adakan ka dayta. Basta, mabainak dito yan. Anya nga'y, nagawidan jay nobya ni Brent kabagis. Ay, way nagawidan. Ngam simurot mo iji ka anak ang kabagis. Anya? Ay, masurunak. Talaga nga da impakan da iji ababae iji anak ko. Iso adi na masinaan a pulaws. Sapay addaman anja ka anakan nila kay. Umay na kumasarongkaran. Sige, taawagak di anak ko. Ibagak nga ngabit kan patay ni tatang na. Tapno agawidan. Anya? Hello, nanang. Apeng agsangsangit kayo ngay mawag. Ay, anak ko. Agawid ka. Tani tatang mo. Limnat niya nilanan. Anya, limnat. Apa, anyat napasama ka ni tatang. Naatakin siya. Limnat matay nilanan. Kan agdul-dulang. Ha?
Anya? Ay, umay ka kuma. Tay-taray tayo di ospital ti amam, anak ko. Sige, agbiyahe akadagos na nang. Sige, agawid ka, tayong kakitaan ti Amang Brent. Talaga ka di asan ka sumurot, Gina? Agbati akon, si kalatan ti agawid. Mabain akon nga agawid, iji balayo, Brent. Hello? Ha? Ni, anda ka madgayam niti balay, Joy. Ay, anda na ng kantatang ko. Kumustan ti amak? Nasaya atan Bren. Adday ti silid na, nakaturog. Anya? Inayaban nak ni nanang mo nga umayaglaba. Kalkalpas ko laan naglaba. Ha? Kastaya? O sige, tama panak ikaya ni tatang. Ay na, akin na nataman pa'y pilar. At niya ka madtang, tilararamitan. Madamdamatan nga ginana. Darasong ki di magna. Taglembang ta. Napanduga ka. Tilararamin na mabakbakitan. Ikanta iti gundaway da Brent kini Joy. Tapno makapagsulo da. Ka maaramid dati kay kaya da. Kung naklaro niya tinangiguy-guyodam kanyak. Anya ka mo tinabakbakitan. At dan sa amot bagbagtit maun. Ni Joy ti may bagay kini Brent. Tanapintas ka na po daw. Saan akas itinubiyana akas ladalikan ti ropa na. Anay ko, apay nagkadul ka ngay. Nakauy-uyaw ka. Sana nasaya at tikas na nga ibagbagam. Intun mabalsal ka. Apay di ka mabutang. Saan? Anya ko mati pa kabalsa ngay. Kaagpay sumit ibagbaga. Uyaw ayati kas jay. Katuan mat. Panaguyaw kan panagdilaw tikas ta. Sana nasaya at nga aramid tikas ta. Kat, anya ngay, Joy. Napagtanag mo matlaang ni Brent? Ah? Win antay, sure hit Ay, sige, takasarit ang to ni Kabagis. Tanonyat ko na pagkasaranda kayon. Ay, win antay. Kayat ko launay. Tanabayagan a crush ko ni Brent. Nailaw anak nanang. Ay na, saan a problema day ta anak ko? Ikasar mo ni Joy. Tanay, ada mo gaya mo na pasamak itinagbaitan niyo. Di kaksin na ay. Imposibleng awan panagayat mo kini Joy. Di mo basta sagidin day jay no saan mo akursunada. Nasuliso ka lang nanang. Ay, basta takdiran tinapasamak tada kayo. Masapol nga agkasar kayo. Natulagan ti kasaryo kini Joy. Umadanin ti kasaryo. Isu adikan rumrumwar, Brent. Kaya't ko ang makasarita ti personal ni Gina nanang. Agkidawa kiti pamakawan kan ko na. Sige, kanwaswasang matan ti relasyon niyo. Kuyugan ka, tapno sigurado. Ha? Ala, agrupat kan. Tama pantay di balay ti ex mo. Pakawanan na ko mga Gina. Nasuliso ka lang. Napilitan na. Ala, di ka mananagan, tawan sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka. Kan maisa, imparupan ni nanang mo ti di na panangayat kanya nga agbalin aman ugang. Iso nga awatag di pa nagsinat. Gina, Ala, mapan kayon, Brent. Or-orayan na kantiin nam ijayruar. Brent, honey. Sangun nakman mat. Di nakpay arakupan mat. Mailiwakken ka. namanno ka nagtrabaho iti nagmalmalam. Kaya't kong tiya ginana. Kastalagta na ka na yun. Tunggal agparik na akin ka. Day tabannog mo ti bagbagam. Makapaawan ka mat iti ganas. Kanayon ka amarabyan, Joy. Papanam, katawan mo trabaho. Awan bibiyang mo. Ay, Joy, kasarsarita ka. Nagdapwam ko na. Kabagay, ada dito'y balayo ni Joy. Timanaw mo iji balayon. Awan dagiti kawus na iji kabinet na. Aon ba't kabagis? Apay aya, nagapadakin ni Brent? Saan mo'y? Ngam bigla mo latan ang nagpukaw. Mapansapulan ni Brent, Ay na, saan nga nagkirkirin? Kaslaawan anyaman na kinkuha na ti kaawan di asawa na. Isu asyak man lang ti mang sapol kini Joy. Awanain. Nakitaray mo't gaya mo di na po daw amanugang mao pilar.
Ay, wen nga rod teenager ka no mo di nakitarayan na. Lalaki rumagayam da di babae. Anya ngay. Napo daw ti kayat mo amanugang ng lalaki rumadgayam. Ay, wen nga rod Diyak mo amwa kas di ti ugali na. Nausum gayam at talaga iti lalaki. Mangipaspasubo ka magkabagis. Lalaki rumagayam din retritong kinibren. Apay, ambo kaya alalakero. Kasla na singpet mati di nagpasyar dito'y balay. Basol mo na ito kabagis. Tila en retritong ngamin na ka anakam. Di ka mambat agpabasol, kabages? Amok nga rod aya alalakero di ka anakan nila kay ko. Hay, basta basol mau. Basol mau. Naimbag na oras yun, Nana. Ha, Gina. Sika magayam. Akin anak dita inugbam, anak katuraw. Ay, anak mi ka ni Brent, Nanang. Ha? Idi sininaanak ti anak yo. Diyak amo ama si kugak gayam idi, Nana. Ngam di kay madanagan. Ta sa anak nga imay, tapno ikamat ko ti bagik iti anak yo. Umay ko la ko maipasyar to'y anak na. Ha? Ay na, kaing-ingas mga agpay sunod print ti anak mo. Nagpudaw. Maalala, sumur kayo. Taayabak ti anak ko. Tsak lain pagarup ang nagsikog kagayam, Gina. Diyak imbagbaga ti panagsikog ko. Tamangan ko nakno pagarupan niyo amang riribo kak. Iso nga inlimad ko ti amin. Diyak ngamin kayat amariribok kayo iti asawam. Ay na, nagtaer to'y anak ta, Gina. Karupurupam launay taputot mo, Brent. Agpada kayo agwapo ka na po daw. Gina, apay na urnusan tan ti amin kadata. Nagsina kamin ka ni Joy. Wanmot nga men, Gina. Pasensya ka lakuman. No pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabas. Sorry. Ay, saanan ang mabalin? Takasadon to'y anak yun, Nana. Ken may sa, adan foreigner anobyok. Ket umadanin ti iyo umay na. Umay na kami kano alaan iti anak ko. Onya, Ay, adan afam mo, balasang kaw. Ay, wan Nana, nabayagan anobyok dayjay. Iso asakbay apumanaw kami. Umay ko ipakita to'y apo ko yo. Ay, ipanaw mo magaya man to nagwapo nga apo ko. Wan Nana, ket pasensya kayon Nojak mapatgan tikid daw yo, apa nagsinublian min iti anak yo. Tas saanan amabalin, Nana? Nariknak ti kinaliday ni Brent nga anak ko iti daydagon daway. Iso ngay nandingay ko. Kaya nagpakpakawanak kan kwa na, gapo iti inaramid ko iti kalabas. Nagbabawyak ti inaramid ko, iso ngay rikrik na akta anak ko. Sana na nagpakpakita ni Joy, kat nakiasawa mata ni Gina iti foreigner. Kat adada ni ja abroad iti apukok. Alakastan, ti pagayam mo, Pilar. Alaga gayam, di tanti nagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo Pilar, dito'y drama tayo, Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagnina iti tunggal maysa. Naimbag nga oras yung manan gagayam, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Juban, san napudno na gantintay patangatangay drama itangam. Makablawa mampay da Su Galano, kan amin Agalano family dito Tabuk City. Jonaline Salazar dita Singapore, kan da Jan Damrus, kan dagiti anak na, da Jan si kan Randam Lanusa. Kastimanti ko na ni Kabsat Juban. Dear Manang Biyanang, may papan iti inak ti pagtarayan to istoryak. Naapal ngamin ni nanang ko. Amin na makita na, ti kayat na tuladan na, nga oray san na mga akabaglan nga ramidan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na diyo ilukat. Ay saan, tani? Sumrag ti asok diti unag ti balay. Kita ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat marisela ka aruba tayo nga aglaklako iki barbecue ti makitak diti pagsirsiripan nyo. Wen, kita ka de. Nagado ti agpipila no kastoy ang mumaluman.
Kat isumat nga ron ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakwan na ti barbecue. Kan may sa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tila ko na. Damagam tumankit din no anya ti recipe na. Ni, apay, di ko naan akong pitinsyaan niyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga ron tinalaka. Ala, gumatang kan tumanin. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat na nang. Nakayon ano kayat siyo. Nakababayin mo't ano isulat inak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damot tan barbecuean na dita. Ni, wan nga paiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita na imiwas to'y lakok. Fresh na fresh akas kanya. Naa, nagpigsa pa'y tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na. Grabe mo't day tabakot. Naapal at talaga. Ay, Wan, naluton san day order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto kami titimpla na kay. Ala, mabiit lang ang Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at tigimbatang. Idi kwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus tay ginatang na kanyak. Imbeleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo na nang. Santo pala naksag. Sayang ti ginatgatang niyo. Madadaan lang Ikabil talat tay je freezer tay display manan inton bigat. Ay, saan na nang? Ti yun ilakaw. Nakarkaroon nga awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuy-puyat at tinagbuya iti social media no kasano ti templana ng palpak mo't. Anya langan ti kunaan dagiti karubay ti kastangar aramiden niyo nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mula tinatang di talikod ti balay. Tamay mayat pa da nga ilako yaw. Sigsigurado pa Ay, jak kayatan ti agmula dita. Naumakon nga gamgamulo iti daga. May mayatan aray jaya pagliwliwaan niyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idalimanak kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot aminin di tabangir. An-anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito'y. Ang kalutep, makaramid kayo kadi pa iti munay kan tasty bread. Anda ngamin nag-order ka, dita kabangiba nga puraw. Tay munay apang burger kumanggan. Ayun sayang pa'y matlay tanodyak aramidan. Awan matan tinakasanga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano na kanaw nga alaan ti order da? Inton biga pa'y magkidi, angkal. Mabalin kumot nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rod, angkal. Na kayo ti makamaw. Nala, aginanakay nga rodan tamasapa ka pa nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin nagita kaanakan. Apay no mga ala kailangan iti katulungan nyo, angkal. Adun ti customer nyo diti basit a bakery. Kabalan nyo mutan ti manang daniti tao. Apay amang halak pa'y lang mat iti sabali ngay. Kat no anda kayo mat akaanak akatulungak dito'y. Nakayulangan ati tangdanak. Ay sabagay. Hanggang ure mga ala kailangan matiti para masayo, angkal. Dahil ta tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumig sa basit to'y bakery. Mangala akto ni ti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mananang. Huwag tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandisal iti ayan da tatao type nanang. Napanak na rin gimatang itay. Oh, mangan kayo, nakapudpudutan na pailaan. Alaman, kayat ko katila ko ni Otep a panadero. Nalaing nga panadero ni Tata Utay. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Iti kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Un nga ron, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon muteng saanen atupul jay lakay.
Manong nga tamot ti kita na aya iti may sangal daw. Jak lamaw nanang. Ote, gumatangak man iti lakom amunay. Tay kalutluto Agpili kalatan ita istante, Lilay. Baro aluto amin na kita. Sigurado ka saan anatudtudan tilingot na gito ya? Ha? Pero may mga ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay saan? Ulay kamutan, Lili. Si kaman ti mayaba di ti dakal nga oban no di kagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mga lakalaktan dita. Ta saan pa anay supaw? Apaw, nagbanglawn. Ay, do ti ala ka. Ala, makamuka. Ay na, nagmayatan. Kapudpudutan na pailaang. Nagnananggam. Okay, tanya nga eh. Talagaan na mas titimplam iti tinapay utep. Jak gumatangan na. Makabsog mo ti frites mo. Ah. Itong maminsan man na gumatanga ka niya. Ha? Nanang, awan pa'y mat naluto apangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Diyakon na sangot tinagluto. Makaamukan amang ipapudot ka dagiti makan anabati idagsapa. Tuyo mo dagiti nakaluban dito eh. Apay adi ka nagluto nga eh. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pa kakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay manananang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjak mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, adaman plano yon amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, parit ayat ang negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kaila agbain iti kastangar aramidin nyo. Narigat taglako iti tinapay. Narigat tag masa kan agbake. Apay ti kunayaw, nalaka ti kasta trabaho. Ay nalakano kayat, napigsaak pa'y ngagmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga ron, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldiraw. Mabalin mo ti agbake iti kaldiro. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang testing kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandisal na lang. Nan, ramaran tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kipit mo't. Amangan no adda kurang iti ingredients ng kabilyaw. Diyakam mo Addan samot kurang nang agpaisaw. Makabanog lang arutan, palpakpay, ay suron kon. Agam sa anak ama po kawan itinamnama. Padasag tumanon anak ko. Nagmayat mo't day ta bestida mo, mare den, tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lili. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dagaw sa paman na nalabaak ta kayat ko ti disenyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapoy di abro dagiti lako da. No kaya mo kuyogan ka mapan. Inga mamangkita iti kayat mo agatangam. Alaman maray, mapantaman nga ron. Nanyangay kumaray, adamo lang napilay. Ado tinapipintas ngam, kasanungay no natay gaya man dagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyawa kitaan. Kasanungay no may ranang agsarming ak itirabe. Kat adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot maray. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman na yun, nagado bestida. Ano ti pagpilyam? sagmamano kano dagita aya. Sagpa 500. Unay mo ang inanan. Wag-wag laang nakangingina. Nanginaangam na pintas. Quality. Branded dagita. Nangina magayam tilako da ditoy. Siguro dakil tikita da ditoy. Tanangina tilako da. Diyan mo amare. Adeng, manungay mo tikita yu dito iti may sangal daw. Siguro dakilan niya. Tanangina tilako yaw. Adda 10,000 akita yu iti may sangal daw.
Oh, no di ka gumatang, kumanaw ka. Sana tila damdamagan nita. Na, nagsuplado ka mo tin naglalako. Ha? Pagan ano kumatigumatang itilakom ngay, nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwag anak ko. Iso na lang tadakkel sa tipuunan. Nakakitaan niyo man iti wagwagan ayan nang. Ijay kantua, at damatan aglaklako iti wagwag ijay. Kat adumit ti customer da. Napintas siguro nagitila ako na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan nang. Ay, ad ako mapagpunak. Tapad asag taglako iti wagwag. Naimbag dayjay, ta saan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan nyo nang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay ka pa di tasango ti baker eh. Di ka matla gumatangan. Awanan ti pre-taste. Kit-kita aklang mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man nasayaan. Ay, mabalin ay abuyaan, no kasano ti panagaramid mo. No maano samlaget di ti pudot di ti unag, mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka mabanaw ka nakatakdar. Sanon, may mayat no nakatakderak, tapno makita ka na imbang. Ay napod no tibagbagak mariitin, nakita ka mismo. Iso ang naapgad tay timpla ni Otep iti tinapay, tanalalao kanon itilingot na. Di tay pay katammo no anya dagiti na ilalaok ijay. Anya, ay sapay nagimas jay lako na at tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Iso day jayin tay lingot na. Sapay kumanodkod pay no kasjay nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan ng agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkudon na nukwa. Anya, sapay ijay ko matiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaan nun maray? Sana balay, tasurwak ton ti agaramid iti tinapay. Tasyak ti paggatangam. Nay, apay na nang. Anya na ito ada dito kusina. Open day tanak ko. Tay basit lang. In-order ko ito online. Tila orderin nyo. Di yu pa'y ammo no talaga napintas ti quality na. Kan amoyo ay ti mangusariti na ita. Pakadanagam ay ang amin. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga ramatan. Di yun ipadas na nang. Tanay, narigatan. Madlawas na quality na ita apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat dayta. Nalaka ngam quality. Ni, anya tayo makmaksat amang angot ko na nang. Pinadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Naksat mo. Kan anya pero gito'y adda di tilamisaan nga. Tinapay wano uging. Munay kumaangam naksat mo't laang. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yu pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang nga na-practice anak ko. Ma-perfect kung tumulaang. Nagadal kayo pa'y kung mga imuna iti panagluto Ang damot na iti vocational school mang youth offer iti libre karag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon? Sana na masapul dayta. At damot ti social media pagpasuruan. Uwan ngam sa balilatta no da formal training yaw. Iti saan nga agbayag. At dan tumutan ti bakery, mariiden. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ay susmaray. Anya nga jasok ngagtaon di tabalayaw. Ha? Ay ungag paiso. Ay nasapay adda pinanawak alutlutwak iti oven. Ay nahawanan. Nagdakulan jay apoy. Ay mauraman ti balay me. Tulong! Karuba! Dahil tayo bagbagak ka na kayo nanang.
Nagtangken tumat ngamin ti ulo yaw. Anya nga dandanin na uram ti balay tayo gapo ti ginatang yung nga oven. Himbag laengen ta dito'y laeng pasit ti kusina tinauram. Kasanun nga no saan nga marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumat ngamin ti ulo yaw. Bakit? Anya nga nanang? Ulitin nyo pa iti naramid yaw. Ay sana nanak ko, mabuti nga kon. Agbuteng kayo mo't lagayam. Ngam di yung man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kayo kit di Tauri kas jeti nararamid yung kadagiti kaaruba tayo. Tinulungan na tayo lata. Nang runa ni Tata Utep kan manang Maricel. Tay suda kat ngarot ti asidag diti balay. Jovan anak ko. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal nyo. Nada makita yo, tuladan nyo. Wahan saanan anak ko. Agmula ak laengen itinateng. Tasig sigurado pa'y. No, hindi pala kumaanagmula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anyat tigatanga, Maricel. Tay man paboritok amunay, tata. Mabitlaan nga raw. Ay, nabit kan sakit niya, nakapaibo si Tilakom a barbecue, Un, tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di, Dahil nga orasyon, pare Utep, Maricel. Ni, da kayo mo, tana. Italaang manan makita kayo, Manipod mauram ti kusina yo. Mabainak ngaminan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep. Kastamutan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kada giti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, Utep. Mala, di mo panunutan na dyan, Lilay. Di mo matimbaga, akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay. Di insuro ka kuma. Libre pa ay ti panangisurok ka. Wan nga rod ngam manjakon. Mabuti nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon pare. Kat ulitek ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yu kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yo. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Tanabunasan dagiti imulak anatang. Ay katmayat anana. Lakwan da kamin to itimulam anatang. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anatang. Tapang ramanan nyo, Maricel, pare Utep. Ti apresyara kiti inaklon na ti bidot nakat si papakumbabaan nagkidaw iti pasensya kan pamakawan kadagiti nagbasulan na. Kat manipod din, dinan inulit ti naramid na. Kat pagliwliwaan nan tagmula-mulay tagdutumaan natin. Alakastan, tugayem mo, Joban. Ala kagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless ititong kalmaysa. Hello gagayam, matutudong aldaw na imbag nga orasyo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikabs at maring saan napudno nagantintay patangatangay drama kanibasa itagundaway. Nga makablawa mampay da LC Tomas dita Tarlac from Regine Concepcion, Emerose Villanueva dita Pinaripad Sur Aglipay Quirino, kan Faye da Kanay dita Riyadh from Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Maring. Dear manang biyanang, nakababain da ito ngay nakpay drama kan kangam sana balik ko nak, tasan matapud no tinagan nga inusar ko. Naimutak, ngam nalaingak ngagdawat. Day taman nga rod ti pagtarayan to istoryak, rogyak ti agsalaysay. Nanang, kurang pa'y matibus-busat a kwarta. Kasanungatan. Ay kat agdiskitar ta anak ko. Inak pa'y la umutang kin ni Antim Amaring. Naimbag da kwarta na nanang. Adda, naglako iti baboy na iti kalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na tanatsambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod nanang, da kayon timapan,
tamabainak maumasidag kini Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama. Lepas latay ar-aramida kay jay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga ron tay kwarta naman ang maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglakwa kiti baboy. Umasidag kayo mat kanyakon. Awa na hindi kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramata kiti dayjay. Siya na para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kandi mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay saan na nanidigra? Ay sawan latang mukaon. Jakpat siya na makabroad dayjay. Sigurado mat siguro dayjayon, manang. Nawala tamukon kunak manain. Basta awang kwarta ka may pautang ka, isapasinsyakan garay. Sige nga ron, manang. Agyaman aklaangan. Kamaudyanan na, nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad, nanang. Imutang kakankwana. Nanang, iso ama ituloy kun nga ipagnati papeles ko para abroad. Basit la panaganosan, maka-fly takton, nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan. Kasi dadaan at tumulong. Ngamjay mismo akabsat ko. Naimot. Bayadan tamot. Saan tamot adawatan? Ala, baybayan yun, nanang. Ti amon siguro ni auntie, sa anak ama ka-abroad. Iso ama butang ngagpautang, taamangan no saan tayo ama kabayad kan kuana. Wan nga taa. Alang arod, say-saya atom ti panag-apply mo, anak ko. No kasta, agap-apply ka mat para abroad, insan donita. Jak pa rinugyan insan Gracia. Plan-plan wak pa'y laang. Rugyam kit din tapno malpasan. Awang mo nga rod kwarta kinsan. Awang mo pagutangan. Kababain ti umutang-utang. No talagang interesado ka insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko insan. Tanagrigat ti biyag ti pagilyan tayo. Makastrak kang agpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kaya't ko kumamutag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag-negosyo ta man kit di insan. Uwan ko mga rod insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsin. No kasta, makabroadan dyan anak mau ka ba guys? Wan manang maring. Flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan namang itulod kan kuana. Tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo ngamin ijay airport. Uwan no kada tayo babakutan. Di tayo makaanduran itatid ga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi. Ano kas long trip? Wan nga rod amanang. Agad, kaya't nga tatagbalon iti daeng. Ha? Pabalunak man iti daeng jay ka anak hak. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na ijabroad. Ay, jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, tado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak tayo pa ang Auntie Maring. Nakamabain pa yan. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko daytay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kadaytawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti panagdadaing ko. Kagkasanungay, gananad kay ti biyahim Gracia, kanakan. Pasensya, no day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas daaw mat dahi akabagis yun nanang. Kila at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay anak ko. Tayo din na amuan nang ag-flight akon. Kasla siming patmatan. Kitila mait-itid na pa yung ipagpabalon kanya. Ay, jakman amo iti dayjay nga anting. Mudi nga min dayjay nga anting. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagado di inted na adaing nanang.
At dapay prutas kanat nateng. Kat, alaam amin dagi jay. Saan nanang? Tanadagsen. Ibatik dagi jay. Ngam di yulatan ibagbaga tapno saan nga agungat. Ay kat, makamu kang aruda anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo agrasya, Donita. Wen nga rod tatang. Naimbagpay kat ni insan ko ta nagflighten. Kaya't ko kumamata agaply nga maawang magkwarta. Ay kat no interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Ada nga tamang pautang kada tayo, tatang. At dalat ta siguro mo't Hanggang no mapilpilitan ka lang, uray sana nanakaw. Interesado ak mo't kit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Tauray sa gabasit no maurnaw mayat. Alamang nga rod tatang. Tay karigatak man tagaplay. May saka mga guutang roday. Ha? Karitam to matagpabrowd kaawang mga rod busbusan yung akwarta. Baring mapagasatan ni Donita manang maray. Ibagaam ta saanan nga gabrowd. Gastos laang dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Kitaam namidwan na peke ni Gracia. Nakatsambalangan iti may katlaw. Isuan na panay. Saan mat siguro manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam. Tanigusyan ti da amin. Adu mo lang amang ti kwartada ngam siyak. Tano siyak, adang amin your orno ngak. Isu apasin siya kan, Ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na pabuludan ka kano iti busbusang nga agabro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko mailangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya atom nga rod balasan ko. Tapno maka-abroad kamutten, kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak ka. Saan na napupuutan? Nairemedyo matlaang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak katag sweldo ak, bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Uwan anak ka. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga gururay diti waiting shed. Da kayo magayam, Ruday. Donita, agam, apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kanadamo dak kalabagahiyaw. Agabrodan to'y kaanakam manang, iturod kon iti airport. Orayan mi tay inarkilami alugan, tay so ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, no kasta! Ag-flight kan, kaanakan! Wanante, apay nga di yung bagbaga ta nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uray saanan ta daing, anti. Ako na yung baglabalo na medyo abroad. Kaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa amuanti. Oh, imposible mat adi da imbagati sweldo yo ijay. May mayat matlaang ano nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tanti. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay mo kit de. Akait, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kan tulaki de. Na, narakupon ka man Donita. Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat wag. Di ka agdanag, ta ilaklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman ak nga rod auntie. Nala, urayan dakpit Inak mangala iti balunam ang merinda ang mijidalan. Nagluto ak iti suman iti rabi Tarayak baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasin api manaw tatang. Narod sapay agtaray. May dugmam tulang asa. Bigla matasimbing po na ante. Nakasupsuplada iti umututang tayo kan kuana. Wan nga rod ala, bay amlatan na niya ti makitam ken kuana anak ka.
Kahit kasanungay, kabagays. Agpaw-pawi mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pahuitan na. Kay tagilibre ka nga rodan ore pang lunch lang iti sentro. Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubi ka. Itan kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamot ti katas ng dolyar. Mala mabiit laeng aron manang, tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos ka pa'y laang. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagis Ruday, mano ka di abulan nun ni Donita ije abroad. 5 bulan dan amanang. Ay kat, nawadwad mga ruturnong nan kanurnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang na itimpaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan mi ngagbayad. Tapno adamot agbati kada kami Nan, mangilibre ka mga rod matiti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Kalo kayat mo ti umay ka mga ni balay. Ta agluto ak iti pangrabyan ta manang. Ay, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka, kastapay. Ijay mga restauranten Alan mapantay di sintro, tayo ijay tangag dinner, kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings kunada nga road. Ay ka, mapantangarod manang. Awan problema iti dayta. Nabsog kamot laang, manang. Ay, wena roday. Ay na, iso na laang ta. Problema knon nyaman ti masida into nagsapan. Dumagas taman ije palengke ruday, tayong tagpalengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengke ti kasto nga oras. Kuyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo kan nata nga sagpaw na. Ay katuan sige, kuyugan ka manang. No kasta, inlibre mo ni manang, manong. Wan garet. Ta narigat mo't no jak pagustuhan. Anun to man na may bagbaganan no kwa. Pasaray agtext nga rod kanyak, sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaungat pa'y. An-anwag ka no ti ado a kwarta no jak gumatang iti naimas a masida. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat tagaret. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingke Kunak nagpakuyog laang. Ngamsak mo ti pinagbayad na kadagit ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kabsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalabas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamit ta nakabrod dan. Kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako namit landakil ti naitulong na iti panagabrod dagiti anak ta. Awatin talatan day kabsat ta ading kau. Saan ta kumaagurguraan? Saan matkit day, maibagak laeng manong. Hello, Nanang. Adda ipawit ko a package dita Pilipinas. Kasta ay anak ko. Katun uraya kanak ko. Ninagana kon ti karga di package, Nanang. Itad yun to kadagiti kakasinsin kan kakaanak ka. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kwa na, Nanang. Kan uray ni Uncle Rudy. Adda itad ko kan kwa na. Ngam, siyempre, at adulata ti para kada kayo. Agyaman ak ngarod, anak ko. Sige nga rod, Nanang. Tadapi aramida, kwan. Agan anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gaya manang mareng, nagsapa ka ng malatew.
Wen man ta umayak makikape. Kan di mo't itajay kunam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Ha? Uwod manang, malasumrag kayo nga raw. Hagyaman nak. Anyat maikape dito'y balay yung hay. Adda kamote kun mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger awan no pizza kas kada french fries ti ikapim. Anyat serbiti kadat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kada kita amak-makan manang. Ay why na anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Jak betam mo manang, basta itakanungal daw. Ang mapankalat ta iti papanam taylasin kunto tay paraken ka. Ay isan. Urayat langan tanay, narigat ti maunaan. Ang mga noalaan na di para kumakanyak. Kano andan di package, lukatan tayo adagusan, garay, tanay, dardara sa akwan. Ay, daytoy, kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangin na di department store. Naimas dagitoy, ay nanay, adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para ka na tayaw. Di mo alaan dagita ta, para ka ni garit dagita. Kana kanta mo di nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saan yun ta, naala kong tay kukwak. Tay kumalang na inagan kin ka ta alaam, ta urayam ani garit ti mangted ka dagita, no ikan na ka. Apay aya, pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag nana. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay na Sir Rudy di reading ditoy. Ha? Apay jay kapsat kao, anyat masapulyo kang kwana. Itulod mi kumatoy package na nana. Ha? Package? Ay kwa! Ay dito yan. Ibati yo dito yan ta. Sana makadanon tilugan iji balay da. Dito'y maalang amin ti pangibat-bat sanda iti paw ita para kan kwana no daduma. Kan may sa imbili na kanyak. Adito ti pangibat nyo iti package na. Kapsat yo ka din ni Sir Rudy nana. Wow, siyak ti inaw na kabsa na. Sige nga nana, taray. Ada pa'y itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabit lang nga rod, tada ipapirma kada kayo nana. Ada kayo tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simbang part, manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi akasta ti itsura na simbang part. Damagag kumay dyan ang itulaw, ngam naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya, Nalayawin mo ta package mo kabagay, stanay. Makatudtudo manan. Uray kompormento la maited mo kanya kaun. No ikan nak, thank you. Ngam no saan, ayos lata kabagays. hello anak ko. Naawat ko tay package. Ang yaman nak Nasayak nga rod atatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayam dyan pawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay. Awan mo't nakita akas ta iti package anak ko. Ha? Ala, adda, tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sapay nangina ti balor dagi jay. Nginginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabas itapan nyo. Naikarga iti box day jay tatang. Awan na talaga tinakitak a box. Kun nabalkot itinalabas itapan niyo. Ala, apay ngay. Saan nga minasakti mo na anang lukat iti package? Ta nalukatanan ni dinapan ko inana iti balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga mina, hindi napan ko inala iti balay da antim anak ko. Di mo't imbagakkan ka, asigo dan analukatan na simang pati package mo, Roday. Apay asyak ti pagdamagam ngay. Diyan ang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day dalan. Manang, Apay atapa, masyak ti nang lukat iti dayjay. Pagatapan nakakabsamaw, pabasulan na. mala, di ka nga rudan agungat manang. Nagdamagaklaan, saan ka apagpabasulan?
Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipam ko tantisan niya pag kinaawatan ngagkabsat. Kasta una ti pungtot na kanyak. Kat nagdamag aklang matanakaw. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor dayjay no may lako. Kan pakalaglagi pak itinasingpet nga amok. Awan maramidan tayo na, napukaw mutun. Pasensya ka na nakaw. Awanak mo't nga may ninisimang pat niya pa kay. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo tatang. Day, imadumot ti tarakan mo aburias manang. Pinadakkel mo pa'y gaya mo to'y kulungan da. Wan kat sigod mo't ngagtartara ka nakitibabaw. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlima ang ti tarakan mo. Ngam imadumutan. Agkat talaga kasta Kayat ko tagpabaknang. Iso gimatangak iti adu at araknot. Ay nawanan. Hapay na pasabak Nade. tinastoy. Apayan manang marain. Anyat sang sangitam di takulungan ti baboy mau. Awanan. Nairaman mo na nagsakit dagiti tarakan ko. Iti agraraira sakit ti baboy. Ha? Allah. Naudatal na mo't aminan. Apayan. Ay, nagsakit ang road. Kane, di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanon nga tipunak. Awanan nalugyak launa yan. Ay sus. Sayang amanang. Sapay nagado ti ginatang mo atarak na. Awanan di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Rude. Ay sumrak ka amanang. Ading ko. Apay nga imarakop ka. Di nakngarod paturogan ti konsensya. Mabutbuto nga kajak maawatan ti reknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Bareng maalay-ayan ti reknak. Agpudnaw. Anyat ipudnaw. Diyay mapukpukaw arilaw. Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ha? Ay, napagawanan na ko ba? Inlakok dayjay kat isutinggatang ko itinagado aborias. Anya? Ang mawam mo lang tinagmamaayan dya tinakaw ko. Napistima dagi jay tarakang kon. Ay awagan man ni Doneta ta kayat ko tagpakawang kang kuana ka bagais. Sapay kumata mapakawanak. Kunak nawanan pagbaliwak. Kunak ni bakbakit kulatan ti kasjay nga ugali. Ngam bayat ti panagbakit ko ma'am amiris ko dagiti bidut ko. Mababainak kadagiti kakabagyak, tunggal makitak ida, gapoy ti tratok idi kadakwada. Ngam kit di pagyamanak ta nasaya at dalat ta kanyak. Alakastan, tugayin mo maring. Alagagayam di tanti nagpatinggan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your notes, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot po ni Papa Imutlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.